بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی. ji bername zimanê me dembaş were temaşevanên hêja. Îro jî bi waneyek nû ji bernama ziman em bûn mêvanê mala we. Waneyê me carekî din li ser daçekan e. Lê bi daçekên gelek rengereng. Gelek em bêjin cûreyê wan hene, gelek rengên wan hene, niha me bi hevdûra wan nas bikin. Daçek wek destpêk em pênasa wê na carekî din dubare bikin. Lê pênaseya wê ya ku tenê yani em nas me bide naskirin daçek çi ne? Daçek ji cûreyên bêjeyan ên erkî ne. Me got daçek bi karekî radibin. Ne xwediyê tuwateyê ne lê belê bi kar radibin. Bi êwanê me borî me daçekên xwarû bir. Tê bîra kî ji we daçekên xwarû çi ne? Bê paş daçekan Bir, J, L, D. carekê din dubare B, J, L, D. her bijî B, J, L, D. Niha jî wan daçekan em ê bikar bînin. Çawa? Yek bi yek niha em ê ji daçekên hevedûdanî dest pê bikin. Daçekên hevedûdanî çi wata waye? Çi wataya hevedûdaniyê? Hevedûdanî yanî ji du gotinan pêk tên. Yani bi erebî murekkeb. Murekkeb yani ji du gotinan pêk tên ji ware hevedûdanî tê gotin. Wek destpêk em daçeka li. Li paş, li ser, li bin, li dor, li ber, li nav, li kêlekê, li pey, li dûv, li pişt, li jêr, li jor, li pêşberî, li şûna, li xwarê, li raserî, li cem. Li nik, li hinda, li dij, li hember, li gel. û her wekî din. Niha jî em ê çendeka bînin ziman û li ser wan daçekên hevedûdanî hinek hevokan bidin. Destpêkê çi? Em li paş, li ser, li bin, li dor. Li paş, li ser, li bin, li dor. Başa? Li paş, li ser, li bin, li dor û we de. Ev çi ye? Her wekî din. Heta dawiyê yani. Me got destpêkê ji daçeka li em dest pê bikin. Li paş, li ser, li bin, li dor her wekî din. Ev daçek çi ji wara tê gotin? Daçekên hevedûdanî her bijî. Daçekên hevedûdanî. Niha jî li paş. Em li paş de swar tên. Mînaka me dît çi bû li ser. Li ser darê civîk hene. Ya din li bin. Li bin malê av diherike. Li dor. Li dor malê darin hene. Başa? Her daçekeke hevedûdanî em ê niha hevokekî li ser bibin. Ya destpêkê li paş em ê hevoka ji we guhdar bikin. Li paş hevokekî ciwan Li paş dibistanê dêrek heye. her bijî li paş em destpêkê mînak binivîsin li vir. Mînak li paş dibistanê dêrek heye. Li paş dibistanê dêrek heye. Ji bilê vê hevokê, hevok nedî li ser li paş li cem wan hene.
ام هرن میناکا دن لسر روکن لسر داره هیلینک هی لسر داره هێلینێک هەیە هەر بژی لسر ماسەی فرتوکەک هەیە هەر بژی لەسەر ماسەیە پرتوکێک هەیە لەسەر دارێ هێلینێک هەیە لەسەر دارێ هێلینێک هەیە لبن لدور لبن هەبووکێکی لەسەر لبن کەرم کە لەبن ماسەی کورسیەک هەیە لبن ماسەیە کورسیەک هەیە لبن داره گل هنه هەر بژی لبن دارێ گولن هەنە لبن دارێ گولن هەنە لبن دارێ گولن هەنە لبن دارێ گولن هەنە پشتی لبن لدۆر لدۆر ڕووکەن لدورا باجير قلب بنت هنه لە دۆرا باژێر گەلێک گوند هەنە هەر بژی لە دۆرا باژێر یانجی باژار گەلێک گوند هەنە بەلێ ji bo li heta niha me hinek mînak li ser dan niha jî em li derbaskin herin mînakekî dî bi em navekî pêve bikin bi dûv bi pêş bi bin bi ser bi dor bi rex bi jor bi piş bi ber em bi dûv yek bi pêş bi ser û her wekî din bi dûv bixin nava hevokê de bi dûv bi dûv min mekeve çi ye bi dûv min mekeve بدوف من مكهبة يادن ببيش هەڕۆژ li Kobanê hêzên Kurdî bi pêş ve diçin. هر بجي هر روج لكوباني هيزن كردي ببيش بدچن باشا هبوكك هناكي كرد Em di zimanê Kurdî de bi pêş dikevin. هر بجي ام د زمان کردی ده به پیش دیکوین لی امی هبو که هین کردتر بدن به پیش و بچن به پیش و بچن بسر بسر مینال Heval bi ser dikevin. هوال بسر دیکوین بسر آوی کت او صوبری کر ام بیجن بسر آوی کت بسر آوی کت جناف داچکن مین هوا دودانی بدوف بپیش بسر او هر وکی ده
يعني gelek mînak hene lê ji ber dema me jî tune û rê jî tune em hemê mînakan binivîsin. Lê em bihêvîne ku ev mija wan mînakên me yani ciyê xwe bigirin. Ji ber di mînaka de, di rêya mînaka de wan nebêtir têne fêmkirin. Daçekên hevedûdanî li paş, li ser, li bin, li dor û bi dûv, bi pêş, bi ser û her wekî din. Niha jî em herin daçekekî din. Me lê, bi, bir niha em çi bibin? Di. Niha jî em di bibin. Di li vir di, de û di re hebûne. Hem bi tena serê xwe jî tên û hem jî bi van paşdaçekan re jî tên. Lê niha em ya di bibin. Di, di re û di de. Zozan di ber xaltîka xwe re derbas bû. Di de niha wek destpêk em di ber de, di bin de, di nav de, di pêşiyê de, di kêlekê de, di ser de. Em hineka ji van binivîsin. Bes berî wê di, de û re ji pêre. Dema ku dibê hevedûdanî di bi tena serê xwe nayê. Divê yek ji paşdaçekên wê pêre hebin. Niha em destpêkê di de bibin. Di ber de. Ne, yek. Di ber de. Di bin de. Di ser de. Di re, di ber re. Di bin re. Di ser re. Dîsa mîna wan lê di paşdaçeka me dawî tê veguherandin. Niha jî em ê mînakan ser bibin. Heger pirsê wir ser van tune bin em herin mînakna. Di ber de mînakekî li ser di ber de hevokekî di ber de من دبر داري ده gulek çand. her bijî xwarin di ber min de ma, min di ber darê de gulek çand. Em çi binivîsin? Xwarin di ber min de ma. Xwarin di ber min de ma. Her bijî di ber de. Baş e? Niha jî dibin de gund dibin berfê de mabû. Dibin pirê de av dibûre. Dibin pirê de av dibûre. Av dibûre. Her bijî dibin pirê de av dibûre. Dibin pirê de av dibûre. Dibin pirê de av dibûre. Her bijî di ser de warê me talan dike di ser de jî me dikuje. Warê me talan dike di ser de jî di ser de jî me dikuje. Baş e? Niha jî em herin di ber re.
خوارن دبر من دما دایه نها لور لی امی خوارن دبر من را درباس نابه امی شو ناده را بنویسن باش دا چکاره مینا Ez diber dibistanê re çûm. هر بجی از دبر دبستانی را چوم از دبر دبستانی را چوم را یا دیمین دبن را Lütfen. Tamam. چیا بلندا دبن را نوالک هەیە Her biji dibin çiyara nawalek heye. Em dikarin nuru bêje. Dibin çiyara nawalek heye. Dibin çiyara nawalek heye. Belê niha jî diser re Ser bajar ra balafir derbas bû. her bijî yan jî balafir di ser bajar re derbas bû. Balafir di ser bajar re derbas bû. Derbas bû. Balafir di ser bajar re. Başa? Percebes bova minakê me hene? Başa niha jî li cem ji maye ji ji bo di ra pirsêwe hene. Heger pirsêwe nebine me herin cûreyê din. Belê niha jî em herin daçeka ji. Ji. Ji pêş, ji paş, ji ber, ji dor. Em deynin ji ber, ji dor. Ji bilî yan jî ji nav. Mînak ji ber. Ji ber xwe bixwe. Baş e? Yan jî ji ber te ez çûm gund. Ne? Ji ber te ez çûm gund. Ji ber te ez çûm gund. Ji dor wan vekişin. Ji dor wan vekişin. Ji dor wan vekişin. Ji nav جناب هندستاني هري نابدار جگر خوینه her bijî ji nav helbestvanê herî navdar ceger xwîne. Baş e ji bilî vê hevokê hevokek hinekî Kurd Ew ji nav bajar derket. ew ji nav bajar derket yan jî em ji nav şaristaniyê hatin. Em ji nav şaristaniyê hatin. Em ji nav şaristaniyê hatin. Niha jî em ê daçekê xwe destnîşan bikin ji ber, ji dor, ji nav. Ji bo daçeka ji pirsêwe hene. Hevokên me eger pirsêwe tune bin ji bo em herin cûreyekî din ji cûreyên daçekan. Niha jî daçekên hevedûdanî me bi dawî kirin. Hinek daçekên din. Daçekên şibandinê. Daçekên şibandinê di do ne. Wekî û mîna. Lê bi di awayê tê gotin. Her yekî ji wan.
وكي نولا مينا فنا وكيتا نولاتا ميناتا فناتا باشا اف جوار دبيجن داچكين شباندني ام چند هبوككي لسر وانجي ببن داچكين شباندني داچكين شباندني ما قلت چوچنا وكي و مينا يعني هناك هريمان تيفا قلتن نولا و فنا نا ميناك دبيجي اف داچك بريا شباندني تكليه دنابرا دو تشتان دا بيكتينا اف زاروك وكي مرو وكي مزن خبر ددا اف زاروك هم بيجن اف زاروك وكي مزنانا اف زاروك وكي مزنايا وكي اف تلچاویه مینا قشای ساربو آوا تلچاویه مینا قشای ساربو آوا تلچاویه مینا قشای ساربو هبو كامجي بداوي بو ام خالقي جرب نفس از نولاته تبناگرم از نولاته يعني وكيتا تبناگرم تبگری ناکم او فنا قران ايريشي مروف دكا او فنا قران يعني مينا قران ايريشي مروف دكا باشا داچكن شباندني وكي و مينا نولا فنا اف زاروك وكي مزنايا آوا چلچاوی مينا قشاي ساربو از نولاتا تبناگرم او فنا قران ايريشي مروف دكا نولا و فنا اف لهنك هريمان يعني لهنا يعني زاراوي وانه وكي مبن بفي وان داچكان بكارتين لي داچك ما قلت نخودي تواتينا تاني چدكن اركينا هاوكي سرگهاي دكن جبو داچكن شباندنه پرسي وهنانها كسك جوا دكاري هاوكا كيلي سر نولا و فنا بده از نولا تا تبناگره از نولا و نائشم از وكي و نائشم او فنا قران ايريشي مروف دكا هر بيجي او وكي من دكا باشا نها ام فنا هفوكا كي سرببن او فنا قران ايريشي مروف دكا فنا يعني مينا ام فنا شاگردان پرسان دکن نه ام فنا شاگردان پرسان دکن باشن ها جبو داچکن شباندنه اگر پرسه و نبن ام هرن جوره اکی دن جه داچکن سدمی داچکن سدمی او جی دو داچکن جبر و جبو داچکن سدمی جبر و جبو جبر و جبو جبر بارانه من نکاری بچم کار جنک جبو سردان علاوی خواه چو باجیر اف داچکن سدمینه
کسی یعنی جبر هم هیسان انجی هم بریان هاجی سرما و در باس بونه ون ها بکن سرما بیجن امی بنویس جبر جبر روشا أولهية يا شنغالي مروفينوان تنابر هر بجی جبر اولهیا شنگال مروفیوان بر خدان روجاوا باشه جبر برفي زاروك نتون دبستان جبر برفه زاروک نچون دبستانی جبر بارینا برفه اندکارن بهتر سر راست بکن زاروک نچون دبستانی دبستان جبو بریوان جبو پیشروج ام خبات دیگر هر بجی جبو پیش روژه ام خبات دکن جبو پیش روژه ام خبات دکن باشه جبلی داچکن شباندنه داچکن صدمی داچکن آگاهداریه و داچکن هفرو کرن های اف جی امی جواره بهلن جبو لیکولینا ام هر تشتی ناگرنه دستوا جبو ون تمی لپرتوکان وگرن و لیکولین خواه تمام بکن نها جیم گهان داوی آوی وانه اگر پرسه وانه بن امی وانه خواب قدینن پرسین وانه ام گهان داوی آوی وانه بله تماشا وانین هیجا ام گهان داوی آوی وانه خواه وانه عمل سر داچه کان بو ما سه جورین داچه کان دوی وانه دبرن هنا دو جورین دن مانه لی امی واجیش بو و بهیلن بو لیکولینان حتى وانا كدن بميندنا وخير وخشي روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی